Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka Jaintia Student Union dasngi ka Sautarik Nailur Arja Arpusan. Kilalit banyu kendo iulat gejala UCH Vijaya Shankar. Banbu i ka memorandum. Bandawan u ban penlong i kejawai kum kendong ba liur. Ni ka sama capital jong gejala. Habakran shikila pathai kupor hadin kejing kendo iulat. U President ke JSU uba Jersom Shila. Ulong ba kejing dawa kalong ke badan nongrim. Namar baga Jaintia ke deka district Baningkong ke belayo hadian belapia ke Meghalaya na Assam. Ula benrap baga rilum Jaintia ke leno asenyang hasibun kiliang ban kentiu ke roy kapar hagajila kumta ke di hok banyo ke ngijing itu bakerpang. Uba jersom ula penpa bakumba ke sorkar ke latmu ban ay ke tura kum kendong ba telang ni ke winter capital ke juwairu ke di banyo kum ke summer capital. Kat kum ke jing sngau jong u kani kalong ke jing mentoi shibo ni ka than bukan thop ke jing yo kam yo jam bat kilat kam penroi ha kani ke jing kendo ya ulat ke JSU ke la raru ke tu kani kimat jing dawa ba kenthop ya ke inline permit ILP bat ke jing dan kam ban pej bnya byang ya ke instrument of accession IOA mata kesini nengi nagaliang jongga Jaintia Student Union ila yo appointment ban kendo yo governor hang ne po Raju Bahawan ke jing kendo jongi mta yo governor kalong hagilar kalor kilai tuli kimat ki mangin galiang jongi i pensinya ho governor ini kimat kilong kumne kamat benengkong ngi keren gedai ba pelong ya ke jowai kom ke Somar capital jongga state ta ki ai ki bentar ne kita kimat ki bangi ya keren menta kesengi kalong ba ikwa ban pentips pait ba nadu bayo ya ke state akar pawai terik senam nak kendai Spanyol bawar ikan mau baik nadu kita por idon baik tangkilai teli kijai bundrio nadu ke kasi Jaintia Badgaro hade nang tu ikwa ro ban pentip kejing don jong ini kilai teli pelong ya ke state jong imenta skawai ke bentar ro ke bangi ikwa man pelong ya ke jawai kum ke Somar capital kedai baik bangi kan mau ba ke Jaintia kedai ke first district apo ke state jong Haka arpo arterik ubenai Februari katandai Spanyol po arngi yo iga district Jaintia. Jawai ke district ke Benengkong, jawai ke headquarter Benengkong ai jonga apo district Jaintia. Skawai ke bentaru ngi perkat ba ni don ya ke jawai autonomous district council ndo akandai spa nriu pausau. Ke jawai subdivision ro ke wai ngi benta, ke wai ngi division ke Benengkong ai apo United Kasi Jaintia district. Halor kini kimat ngisnyaw ba tada ke Garo idowa banyo iko winter capital ngiru ginong Jaintia ngidon gahok banyo iko Somar capital kini kimat kilong bakmat ngi kendo yau governor menta kesngi sekawai ke benta balengi dawa ban pelong iko jawai kum ke Somar capital dan wipai na po sa tay tanap sa tain Jaintia dan ngipai hagaliang gajingdang jing start bidang duna ba tang kawai ke government college apo kyang nang ba idon kini kekiang nang ba government college itip hadu arts pa lai spa ngut ki kena idang song kelas gawe ke government college hawait ke don ke jing dawaru ban penyo government college support is Jaintia hadu menta neliang ke government kampat ai kata dan ngipai hagi health sector idang duna ki hospital idang duna ki facilities idang duna ki wai department gede bandon apos hospital ibri jongi hapan lech do sherlong go tinis ki wai man lech sumar namangim don kita ki special litis kibabiang ngimdon kita equipments kibabiang apo iga Jaintia apo Jaintia te bangi pelong ingi bandawa de gini ki benta bangi kwa bayan galiang juga sorkar lada ka ai ke Garo banlong kum go winter capital ngiru idon hok banyo iga Somar capital da Jaintia ngan itu ifi adu menta gi contribute kumba light 5% to state economy Jaintia kedai kajaka ka papumi adu nyau 5% udah yang habagari jongi napo jatai Jaintia ka contribute shibo ni ka sorkar jongi balaipat ki development should divert by support Garo dan support Kasi tingiru ngi senyaw balaga sorkar kedai kamdai ban nyau siliang kemat halor kini kemat katai kedai ko bentag mi keren mat governor menta ka singi yo ya minister trade apo Jaintia ila jande ban snai ke minister trade Nrangi pait pat support Garo gelayo sendon daga additional secretariat kasangsion kala apo hado cispa san penriu kurut Kagabau Chief Minister bodom romla da plio mau nong rem kakat kendai terik juna news nam arjar arhusan
Te ngapai ba chief minister uang ba kani kalong kajing angnut jong ipait ba kathain garo. Hatu chief minister ki cabinet minister ki perkhat pat kajing angnut jong gibrio support jaintia. Rogo na uang hagani additional secretariat kindon ga chief minister office, cabinet minister office, chief secretary bat kawai senior official. Ngikwa ro stay ka joy. Namar sorkar ko ngakwa banjan sa upait ba. Sorkar kala banjan support garo balik gamla banjan support jaintia. Hagini kibenta bangina lang kaseng idawa banyo ikajawai kum kasomar capital. Tas ko way kabenta ro ngakwa ban kentu. Ikinong mi khamat jong ina po stay jang dia kamtam mi langut ki cabinet minister. Kan sedon ka autumn session ka banwan ka bansa sedang syen ka pratrik. Ikwa bakin ikren ikan ikimat. Namar kini kikimat idon kambah ban ikren. Lakidon kata responsibility na menta gibriu na sa tay gathain. Sakaway kabenta ikwa ban ay kublay ro yaw MP Raja Sabha Wan Beroy Karluki ula support yang ingyo ilong bagi social media yang aku blay ro emale ka juwai ula support ikan demands yongi te igapat kanang yaga chief minister badon borom unsa perkat liang na chate ya chate ro support jeng tiam te katay gade kamat ka nang kong bangi kren bat governor menta kasu kamat ka bar ngi may kren menta bat governor gade ka ILP ngitip ba haga kat kandai turik Disember arjar kandai Sorkar mikhalaya kala pas ga resolution ban penyo ILP hapo ka state ndai hado mentang iti baga ILP kadang ne bai hapo ka central approval dang don bai hapo Delhi ipai gi state gi neighboring state ngila bangga Arunachal Pradesh Nagaland Mizoram Manipur kilayo ILP eg baji hapo Assam menta ka don ka eviction drive habagi ne ki bar jalla ki bari ngila mangi immigrants ila don hado lai peu sau peu jarngut illegal immigrants iting sar ba mentakin rungno segani garibe ijongi ngin sa syak terlep kum gi minority sangni KLP kan dai ko way ngi ikhtiar bangila ban identify gini gibrio kita ngila syoto ngila ikran bat governor bangi don kam ILP ba hadu menta skoway ga bentang ikran yo bat governor menta ka sngi ga dai ka IOA instrument of accession kabalay soy na do bayo like loy keri India padang sorkar India bat ke arposan teng ngut kisem na po rikasi kamdon ka jingtho ka ba sai dan ni kamdon ka profado kanu ki nong jaintia ge don lang hakata ka IOA indrai ki don mulum la jingtho ba it extend up to Jaintia Hills kadon ka jingtho ba kala ki don kila ban don katto aning na po jaintia ba don lang hakata ka instrument of accession tengi kan maru ba yak instrument of accession la saya khatnya turik August khat kandai spa sau pra te ka ega bangi ko yakran hal organic ni sing tu bag instrument of accession ka ai kai ni ga bor yiga rila jong ni ban yadai kande usiap riti sanchar hagan ni gari be e jongi adingi pai support Nagaland menta Nagaland ila de revisit yaga ni ga ayo menta la yo yaga article 371A keju ngi da waru ga rila be e jongi namar mentang yo influx yo popon bangila sa lai ben ila do hok sisa wat ga yo kam yo jam wat ki ubon ki benta kini ki mat ngila keren ha jingi dai menta jingi kenduk jongi bat governor sport committee halor ba ya dai bat kini ki benta sakawero un sakren bat ka sorkar bat seduk sa te support Delhi ro ban penyo leni ban pensio ye jing dawa jong keseng menta keseng boleh